Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irratun nabatamano SMMS dami muslimi di harun sano na hordofano balunku Allah walle mittek me sholet ibbenna shoedina saiki hijiru kiro ramadanu agana kerunni sonsisi hawalle idal fitrati ayana kerunni lishinemo SMMS dami muslimi midiniyat Allah fajjena ramadanu agana wokma Allah fajjinke geeshini sidami qoto sagangambe babbaxiteo basara marre babbaxiteo annuwa jajjabba geerra mento na hattono baxxeo qarrinonsa mannimate qarrinonsa moralete qarrinonsanna sinolibonu qarrubanonsa mannoto taantayati keeshinomohu kuri'u asina keeshinomohu ninke uminke wolqannikini babbaxiteo bissa uurrinshateno ikko gillesawotu kaadhiteo kunniutiyati konira tenne qixxawara saate albani hatte sa'u ramadanu ni tabaxitino taanyo yaanno uminni assinumo millimo responsor ikkitino rodu wanna uurrinsha baxxeo ni sidama abwabal khairi Allah khair jazaa'ine kafalo yinanni techono Allah fajjenna konni garinni idal fitrete ayyana korkata satenni miskinoota naattono kaadhama siisansa roduwa kaadhate konni garinni tilelinomohu kowicho hednomo irgalamete quccumi giddo Allah fajjonni Ustaz Muhammad Mustafi sponsore ikkatenni isi amma kyanetinni butane kaadhan taagade konni garinni injite SMM ledo mittenni halamatenni konne qixxaawoti qixxeessite huyate tini qixxaabbehu kageeshati yine kadhentinni batiqiyokki birreniti yate በጣም lowo geeshsha batiqiyokki birrenni sajjina lamala kume ikkitawo birre qooxeessiniti kageeshi kaadhame sajjina lamala kume birrenni lamalaawu buxicho hagiirsiisate yine kadhentinni loonsa hee'noorichooti sajjina lamala kumeni lamalaawu buxichi hagiirte iidasi qarru nookkiya qooxeessasi la'ikki oosichisi gobbara fulikkinni hudirikkinni hagiirre qawaaxxire saysa haikkiya ikkiro shiima geeshsha birre hakkichinni gottitoa ikkiya ikkiro mageeshshire iilla dandiineemmoro baalunkunni afaati dandiinayihu gobbankenni woludirinni tayxediro baxxeyo garinni daganke qooxeessaho baadiyyete quchummate noori babbaxxeyo qarri giddooti noohu gobbankera baalunku afaantenni gede tayxe iilleyohu aliyye Itoophiyura dayeno oli aliyye Itoophiya calla ganeyo hakkikkinni wodiidi Itoophiya galchimi Itoophiya na soojjaati Itoophiya wo'manka ganeyo gede baalunku huwataayati konni kaehunni daganke loosidhe galteyorino mangiste sarraatanyino dadda'laanono rosaanono baalunku babbaxxiteyo kototto giddora eetinohuna konne korkaata assatenni babbaxxiteyo quchummara konne ramadanu agani tidro woy idal fitrete ayyaana korkaata assatenni kaa'lo assineeti hee'nohu yaate Addis Ababa quchummirano ikko hawaasa babbaxxeyowa kaa'lo assine ka'neentinni muslimu maahiberesewe calla ikkikkinni isliminnu amma'no harunsitaakkireno qarraataamo ikke habaalanke isliminnu hajajaa garinni daga kaa'linayti leellina hee'nohu yaatena ninkeno konne SMM miidinni woy sidaami muslim miidinni tenne projekte biso ikkatenni konni garinni qixxaawo qixxeessineeti kowiicho leellinoommohu wona xawinsummontenni gede tini qixxaawo injiitaa gede assiteyo bissa babbaxiteyo bissa heedhuwa ikkikkirono kowiicho xaqqansi su'mansa welichooti yaa hongumaa ikkikkirono bissa qixxeessiteyooti tenne injeessiteyootino konirano khayre jazaa'e Allah su'minni ki'neno insara du'a yastineensa gede halchinanni tini qixxaabo biiffaawo gede assiteyoore Allah su'minni galaxxinanni khayre jazaa'ensa Allahu kaffalootineemmo inshallah SMM tayxe ramadaanira ajo batiro sidaami muslimi miidiya ikkasenni sidaamu baandiira amadde zoorasenni sidaamu dagata ikkasenni bansano marte harbe goona yayye xaxicha boona babbaxxiteyo base marte ka'e baxxehun hawaasi zuurira irgaalamete zuurira loosse ka'eentinni ayayitiro buxichinke mama nooro daganke mamiicho nooro maa loosa hasiissankero yaannohunni babbaxxiteyo qixxaawo loonsoommo yaate umi deerrini kageeshshaati loonsoommohu wole dirrara inshallah allaha uurretenni gatoo waa ikkiya ikkiro konninni hala'ladu garinni loosse dagate ledo yirnante dagano kaa'la hasiissio likkenni kaa'litaawota ikkiteyo gede kawaanni qolle qummi assineemmo tenne viidiyonna tenne programme qixxaawo daga baalanti islaamu muslimi miidi amma'note calla ikkikkinni dagate babbaxxiteyo hedo cu'mishiishatenni SMM xaphoma soorora yaanno adawarshu qaalisenni dagate miinju hedo politikaawe ginizaabe qolte ka'eentinni babbaxxiteyo cu'mishiishanni daga noowiichinni gotte assitaawo looso loosaata ikkiteyo gede kawaanni qolle qummi assinanni baalunku tenne qixxaawo macciishshitinaayri SMM harunsitinaayri baalunku SMMira gonnete uurritine hedo aatenni babbaxxeyori kaa'la hasiissa garinni kaa'litinay gede kawaanni qolle sokka sayanseemmo woy xa'mi'neemmo yinanni tenne qixxaawo konni garinni dange ka'neetinni irgaalamete quchumira leellina irgaalamete qooxeessira heedhanno xuka laaffeyo dagara
konni garinni illinshoomota qabaanni qolle qumme asneemu inshallah tine qixxaawora be hacce adhitara daggeewri inshallah du'aaye gobbate no tenne injeesu dagarano assitaata macciishinsheemmo'ne akka harunse alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismillah tenne qixxaawo qixxeessi mannira maganu ka ya rabbi atika ya rabbi atika ni keta mooticha atine dakka moota ikkiyo manna islama calla ikki kuchumu konni ergalamete katami giddono kuchumi mannira buxicho baala kaadhineemo degagiona ya rabbi atika wolqa ekkinsa wolqaataamo maganu ninke hayle wolqa dino qolleemo tuyineemotina uyituri ramooticha arabala keerensa salaame atiwinsa ya allah mooticha